Jud. Naon? Selohor wa, beurang. Helman tuh. Duh, ya Allah, panas teuing, sagede kana puasa deh, Jud. Ngomong-ngomong, seuki gagah ya. Aing atuh. Tapi bohong, goblok. Aduh, orang kepercayaan ya. Harus bisa perubahan. Baru udah sok araya di mah. Ini kan ada itu ah. Jud. Bisa beurang ya, orang kami acara. Ayo bawa acara. Acara. Pakanya sendiri bulan puasa, Jud. Orang kudu nyian kesibukan geuning. Emang ada kesibukan emang pineh gitu. Pindah ke ibadah wa. Puasa sama orang pindah bae wa. Pindah bae mending ka subuh aja ka subuh deui lah sekalian. Mah edan. Kalau ngejeng pindah bae mah anya bohong wadah. Sepuasa mendingan. Gua kan naik ustad ge ibadah. Pindah ke ibadah ke bulan puasa mah. Teu pindah salawasna. Geus kaja sia pindah salawasna. Boga lah saheula. Ugu sia kolot. Kolot ge sia. Itu biasa bae bang ngomongna. Cara Ngopi wae lah. oh gitu jong bos mah. Halo. Waalaikumsalam. Ya. Urang sudah diberi kepercayaan Mang Taswin, suruh nganterin undangan rowahan, kasaria. Kebetulan saja dari dia. Dia bisa yang berkat ke sore datang jam 4. Jadi Sarel, tak Bisa? Mang Taswin, Kasih bemunisi. eta beh tonggo. Dengan masjid. Kira-kira isinya naon? Ay amplopan, ay sarungan. Serius. Serius. Gedean Jud, lumayan ke sore. Sarel, Jod aing nganterin anu lain heula. Ya, hati-hati. Ayo, datang ke datang. Oh, saprok datang. Insya Allah, aing kana kos kieu mah kodos wah. Datang wah. Di imah kesel, abah mendingan ge ka sawah bae ngangin. Haris. Itu tuh Mang Unen kebeneran ya tuh sakai mah mumpung patimu di dia. Kebetulan Mang Unen yo di dia patimu. Tahan yo, Undangan rowahan rowan isaha? si Abah Taswin ke jam 4. Makasih keopat. Oh. Ka mana deh Mang Unen? Are ka sawah bari neis. Oh. Bayang ke datangnya. Ya nganterin dia. Oh, siap. Abah Kokom ke mana Abah Kokom? Abah Kokom keur aya acara puge. Urang ieu pugu ka sawah SOTG. Sepi di imah. Jadina urang ka sawah mending neis. Bayang nya, urang Oke. lah. Mun. Ya, hati-hati. Mun. Assalamualaikum. Salam. Ada di kosid nyuruh nganterin undangan dikasih parel. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam. Ya parel. Arah Jud. Ya kami ada undangan. Undangan rewahan. Timang kosid. Oh, kosid Supina. Heeh. Pematus. Isina naon? Emang teu butuh cenah isi. Berkatna. Heulah. Nama isina mantap. Isina. Beta sini. Sertifikat imah. Wah, oke. Eta mah aing mah Asap tuh. mangkat pasti. Pokoknya mah asar awal lo. Oke, Jam oke. tengah 4. Siap. Ya nu mang nu aparel. Oke. Ya nu aras Jud. Oke. Mati. Pokoknya mangkat sertifikat imah. Siap. Madangan eueuh. Hih, makanan karuhan jeung daging ciber. Madang ke wa. Madang. Madang ya. Madang. Sareubeul. Oke, siap. Masa gitu banyak. Nuhun. Darongkap. Kerek nunggu. Ya insyaallah lah. Naon? Aduh sih. Oh, ada tuh lah. Waun. Lumayan, Jud. Mit dia. Oh, mesti tangku Papasia. Punya Papasia bisa madang nih deh. Dan ya. Boleh ya air gua. Dina. Aduh. Berkat bulan rawah barokah ya. Berkat nagal deh. Besina amplop, laukan.
sertifikatan deh. Belum haram mayang mah. Main ya rek. Lumayan, rek ngalap berkah, menang berangkat. Tapi juga tinggal lumayan amplop beli rokok yang penting Kenapa bisa ngopi jeung kudu dengke. Udud, ngopi urang. Lima, ketinggalin. Kecil. Kecil. Mana Jang? Dadah, Hali. Bang Taswin Balik ke lebih, balik ke lebih. Yo, ngopi. Ah. kami ya Tinggalin. Lagi tua amplop nanti bisa ngopi. Kalau jadi. Makan, kabarin dia. balik B Cara wujud. Oh, ya. Assalamualaikum. Salam. Aduh, aing kabagian deh. apa ke mana Udah. ke mana Tahlil aing mah. balik ke mana Eta ka Abu Qasim. tuh saya Bodo amat. iya berkat nage Abis aduh aing mah bang diomongan Assalamualaikum Bu Qasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini geus duduk ka lain. Iya tadi kan. Bener berkatna. Lagi mah. Iya meureun. Ulah. Alhamdulillah. Kita mah yang tadi. Alhamdulillah aing menang berkat. Astagfirullah ya Allah aing menang anjing. Aduh aing geuning menangna eta ruap Gusti. Aduh. Laki saya.